جرون هیا کردستان جه روجاوی کردستان دما خوش ببینرین هجا ایرو 22 گلان 2026 و روجا اینیا امی جوار بلتنادانی ساعت 7 پیش کش بکن پشتی بین آو بره. بری جاره کنده دما خوش ببینرین هجا د نوچامیا یکمین د قامشتو هیام تکلاری روشا دیلگرتیان و دوان کلیان داشیم دو دیلگرتی گشتنا باشاری قامشتو پیشوازیه که گرسیج بو وان تکرن از دریش ناکم جبرکم نوچگانا ما جوانا جمعه لورم جوانا دماتا خوش به؟ دم باش سردار. بله جوانا اف ایرو دسالین ساعت سحری ده همه آماده کاریه که جبو پیشوازی کرنا دیلگرتیان هبوم نها لور چه دقاومم گرتیان که هاتین بردان کنه ام آگهنشتا ور بگیرن. دقيقة بس يادي بري أزاس بكم سردار اسبيامي يادي ونشقا كيف خوشن أم قال لك كيف خوشن هبالي أور هين يا خكيبو نيا بكيبو جي التابورة شهيد مراد إيه دس بكي خدي كده خدي خباتي خدي هبالي خويه يعني رحي هباتي بير جاب جران وبلنده الويدك بدبلا هبالي اسكنجابكن بالتعذيب تقو ويتشتي وانا فرت السري مرضى رخينن هربجي يا سيري ما ويتشي بقى بخير وسلام بله سردار من خواست بريكو مالبات بمشن از بياما وابقرم جبركو راسي جي قال لك قربالغه من دخوسكو بريانا ها بكيليك بجدار بمجبر اتموسفيرك قال لك خوشبو بتشبكو تليلي وبدفو زرنيان بيشوازيا حردو ديلقرتين قهرماني كو دناوا قرتيجين حكومات آدمكيا الشامي دا كل دير حافري هاتبون قرتين إيرو سربس هاتن بردانو لبردا واري آبي يوسف قلو بيشوازيا وهات كرن بيشوازيا كقال لك خوشبو هفكاري من مصطفى قبل هنك دي من قشتيش تربدي خوياني كرن لأنها مالبات حميت شون جم مالباتا آهورو آلان كل باجاري قامش لونه كسك لجم دوار نما كون بكار بن بيامي وان بقرن لراسيجي سردار ما قال لك دي منين خوشو قشو بيامن وان دي القرطيان جي ما قرطنا ود ساعتين بيج على سر كراني روناهي تي في وري وشاندن دخوازم ويا كي بالتماشا فانا ربار بكم آهور قامش لو يك جوان قهرمان كو خود بر هوالن خود كرا قربان دي القرطين كو بريان ها هاتن بردان دما كو بدي شو سردان وان ذكر دقوتن آهور ده هندري قرطي جهد دما كو هاتا قرطن يكسر تحقيق خدا قطبو از قوميتاني فان شروانا ما هندكار حساب جمن بخوازن حساب جوا شروانا نخوازن وي خو كربو قربان جبو حوالي خو ايرو دم كليا كو هاتي بردان راسيجي دي مني بيشوازيا حوالي نوي هم ين مالباطي هم يدردور هم جي يكو بير دغرتي جهن حكومت ادم كيا شامي دا بونو سربس هاتن بردان تكيف خوشي وان بدي طار راسيجي اتموسفيرك قلك جدا بو ايرو لباجاري قام شلو تشيبو تشتهري خوجي تدا او بو كوفي شكنا هاتن تقاندن وتبويرن جبلي كيف خوشي ايرو تشينبو هركس ايرو كيف خوشبو روكن بو بحميزك بكيف خوشي كيف بيشوازيا حردو ديل قرتين كود قرتيجين حكومه دمكيا شاميده بو سردار مروف دكاره بيجا جدما لهفكرنا بستونه تشلد نافر حكومه دمكيا شاميو سرچابه من هون تقاكون علي اهورو علانن از بحوال اهور ربو تو ديل قرتي بو؟ اجي قلتي بو ما نهاج من حستي خوبيش ايرو بشي قوميتاني وهات بردان بلا بين قصاني بلا سري بين موسى صاغ بس تشكي دنا بيجم ويدر كيفن مشتغالين دي خوشتر هنا بيجي كردستان امر خنداينه خو الهمبر ملت خردن الهمبر سروق خدن الهمبر شهيد خدن حوالتيا كي مدوس استخداش نبيجين في اصلي اشتغل والي فؤاد بو أمل سر بسكن الوقت وهي دم مية بيجي كردستان بيجي جوارا أب قوتنا بيجي كردستان بيجي قال ما نهاد بكليه دم جدبي آهوري دل قرتي كويرو سر بس هاد بردان مجدبي ويجي اف بيام قرت دم كوما خص بياما دسبك يا سر بس بردان أي بقرن يكسر قوت از يعني هر بيجي كردستان از سركفتني جي قال لي خورد خوازمو از الخنداين جي قال لي خورد دم أو بيجي 4-5 مهان جي قرتي جهه
ام بيجن جي اشكنجه دنافا وان گرتيگن حکومت دمکیا شامی ده ایرو درکتو بسر بلندیجی دبیج از رخنه داین لبرانبری گلی خود دم از دوام بکم سردار آگاهی انتقالداری دیلگرتیان کوجی بسونه چله ده لهفکرند نورا قصدی حکومت دمکیا شامی ده حتی هم روف کار بیجه 1095 دیلگرتی هاتبون بردان ایرو جی دوله زیده بون دبه 1097 دیلگرتی حتی نهاج گرتیگن حکومت دمکیا شامی درکتن لگوری زانیاریت ناو دستمده و لگوری کورایدارن حکومت دمکیا شامی جی راگهاند بون کو بریا جشنا قربانه پیوست کو آنجی تزانین کو و 300 دیلگرتین مایی لجمع حکومت دمکیا شامی شروانین قصده وقت دفعه داوی و جنابا گرتیگهن و درکبن گوتبون بریا جشنا قربانه وای 4-5 روتن جشنه رمانه لحتنها او جینا هات نبردان لیوان گوتن نوا به هفته دم و او 300 دیلگرتین مایی جد نوا گرتیگه ده و ورن بردان بفیرن گیبو اتمسفیر الباجاری قامشلو خود کلین پیش دم دیمن ده خوشتر و گشتر جناب باجاری قامشلو بطایبجی لجمع الباطه حردو دیلگرتیان کو بدفو زرنه پیشوازی ازاروف کن خوکرن مشور راگهین سرتا بله جوانا جمانو چگهانا مج دوره اپی عثمان صبری گلو اپی صبری گلو اف آگهی به مرا پاروکن جوانا امی جوان حاول بدین کو دنوا بلتنا خدا او دیمانی کو تشانده او اتمسفر کو هی به بینرین خورا پاروکن انها دبجین گلک سپاس جبو وان آگهیان هر هبی بری بینرین هجام با اوای که لسمه بری خدال گل جوانش بوکو پیشوازی کردن هر دو دیلگرتیان هبوم او اتمسفر که جوش لور هبوم کیف خوشیک هبو پیام هبوم ما خواستم جور دست بکن ل د نوا بلتنا خود جدیمانی کو دست بک دما گهشتنا وان دیلگرتیان امی حول بدن با بینرین هجارا پار و بکن ل گلک نوچین دنج ین گرینکن سرکن کو دنوا روجه درکتنه امی حول بدن دنوا و ساعت هفتان یا بلتنا خود بین لسر اکران او با بینرین هجارا پار و بکن یک جوان جیم کوردیناسیونا کجک راگاند کو پیواژو آشتی و جواک دموکراتیک د قناخه که کریتیک ده کجکی گوت پیواژو که به ریودچه نینه تونه پیواژو سکنیه او ختمیه کجکی بالک شانت لسر گرینگیا ستاتو آزادیا فیزیکی ریبر اپ او بانک لگل جن او هیزن دموکراتیک کرکو جبو چارەسەری هەلوەستێکە چالاک نیشان بدن. کوردیناسیونا کۆمەڵە ئینژنێنە کوردستانی کەژەکێ دەبێژە پێواژووی ئاشتی و جڤاکا دەموقراتیک د قۆناغەکە کریتیک دەیە. کەژەکێ د داخویانیەدا بالکشاند سەر شەرتومەرجên سیاسیên li rojhilata navîn û got. Di demeke ku herêm veguheriya qadeşer û aloziyê de biryarên ku dê bêne dayîn dikarin çarenûsa gelan diyar bikin. Herûha hat gotin rêbera Apo ji cotmeha sala 2024 ve hewldaya ku têkiliyên Kurd û Tirkan ji asta dijminatiyê vegerîne serzemîna aşîtiyê û biratiyê. Koordinasyona kejekê rexne li hikûmeta AKP kir wiha got. Tevî avakirina Komîsyona Meclisê Duwarê Gavên Hiqûqî û Siyasî de tû pêşketinekî giring nehatiye avêtin. Eger mirov ve birengekî rastaqîn nêzik bibe, wê bêdîtin ku pêvajoyekî birêve diçenîne, pêvajo sekiniye û xetimiye. Her wekî ragihand ku hevdîtinên birêber Apo re hatine rawestandin û ev tişt anî ziman. Heta ku birêber Apo re hevdîtin neyîne kirin û ew di pêvajoyê de rolê xwe neyîlîstin, nikare bêgotin ku pêvajo birêve diçe. Statû azadiya fîzîkî ya rêber Apo bingeha çareseriya pirsgirêka Kurd e. Kejekê dazanîn ku naskirina statûya rêber Apo naskirina statûya gelê Kurd e. Herûha ban gelê Kurd jinan, ciwanan û hemû hêzên demokratîk kir ku li dora çareserî û azadiya rêber Apo bibin yek. Di dawiya daxuyaniyê de hat gotin. Yên ku aşîtiye û çareseriyê pêş dixin gel û jinin û daxwazkir ku çalakên demokratîk ji bo bidawîkirina tejrîdê û pêşxistina pêvajoya aştiyê bên zêdekirin. Serokvekîlê Koma Meclisiya Dem Partiya Sezayê Temellî ji derbarê krîza li siyaseta Tirkiyeyê de axivî Sezayê Temellî dest nîşan kir ku ji bo ev ji holê bê rakirin divê meseleya Kurd e gavên pratîkê bêne avêtin divê satuya hiqûqî li îmraliyê bê misogerkirin û qanûneke taybet bê derxistin ku her kesî vehewîne.
adil bir yargılama için Serokvekîlê Koma Meclisê ya Dem Partiyê Sezayî Temelî duwarê qrîza li siyaseta Tirkiyeyê nirxandin kir. Sezayî Temelî îşaret bi nîqaşên li ser pêşniyarên Serokê Giştî yê MHP Devlet Bahçelî kir û got daxuyanî bi niyeta baş hatiye dayîn. Lêbelê li holê karek nîne û diyar kir ku ya li Emiraliyê niha tecrîdekî qismî heye. Temelî ragihand ku siyaseta Tirkiyê salên dûr û dirêj e di nava qrîzekî mezin de digevizê û ev anî ziman. Weke Dem Partî me berpirsiyariyekê gelekî mezin bi cih anî û em ê bi dewamî bi cih bînin. Lê mixabin siyaseta Tirkiyê bi rengekî giştî bi berpirsiyariyê ranabe. Bi rengekî ciddî nêzik nabe. Gelek daxuyaniyên ku dema dawî hatine dayîn hêjan e. Lêbelê piratîk kar nîne. Mesele jî ev e. Bi gotina wî ev pêvajo bi rengekî mecbûrî ber bi demekî rawestînê ve hatiye dehvdan. Temelî diyar kir ku divê muzakere demokratîk be. Alî xwedî mafên wek hev bin û got eger muzakereyekî tê meşandin heta ku ew muzakere nedemokratîk be jêre muzakere nikare bê gotin. Li Emiraliyê tecrîdekî qismî heye ku nav lê nehatiye kirin. Gotin tecrîd bi dawî bû. Lêbelê heyeta me nikare bi rêk û pêk biçe. Ne diyare bêkhengî biçe. Rêk û pêk nîne. Ji bilî heyet kes nikare biçe. Serokwekîlê Koma Dem Partiyê destnîşan kir ku partiya wan ew partiye ku bi inisiyatîfa herî xurt rabûye. Li gorî wî mercên kar û jiyanê yên li Emiraliyê divê bêne azad kirin. Temelî got ev gav bê derengmayînê divê bê avêtin. Mafê hêviyê dihat nîqaş kirin, niha nayê nîqaş kirin. Niha ya kêm maye statoya hiqûqî ye. Sererastkirina qanûnî ye ku jê re qanûna taybet tê gotin. Nêzîkatiya me ev e. Lêbelê hîn jî em siyasetekî nabînin ku bi vê perspektîfê nêzî meseleyê dibe. Ev mesele divê weke amûrekê neyê bikaranîn û bi ferasetekî di ser partiyan re bê nirxandin. yoksa böyle güvenlikçi îro li başarê Reqayê ji binî ve rabûye serhildanên gotina wan ew e ku bila parêzgerê Reqayê ji Reqayê derbikevan got ji ser kar biçe. Sedema vê hêrsa wan jî biryara hilweşîna malan a ku herî dawiye li taxa Kurdan ketiye pratîkê ye. Gelek gel bi hêrseke mezin dijatiya vê biryarê dikin û bi gotina na ji hilweşînê re bi sedan kez careke din taketin qadan. تفرج يا سيادة عبد الرحمن سلامة محافظ الرقة. أنت جيت على أساس محافظة تطور البلد بس تفاجأنا أنك جيت تسلب وتبوظ وتسرق أملاك الناس وعقاراتها وبيوتها بحجة التطوير. أنت كل ما تطلع خطاب تدعي تقول أنا العبد الفقير، بس احنا اكتشفنا أنك فعلا العبد الفقير، بس أنت بدك جاي تعبي جيبك مصاري من مقاسمنا، فاحنا ما نرفض هذا الكلام، نرفض جملة وتفصيلة، وإحنا نموت قدام بيوتنا وما نسلمك إياها. بربینرین هجا د نوچاخویا یکمین ده ما پیشوازی کردن خلک قامش دویش بود دو دیلگرتی دو شهروان دو فرماندارین قصده ین کوپک خاطبون ما بریان نوچاگانا خود جوانا خواستم بواره پار بکن لدوی دمیده ایدی مالباتان بری خوددان مالش برکو اف بریا چند کلیان بوم
او هر دو شروان فرماندار گهشت بون باشاری قامشتو وکی حوالا ما جوانا جگوت بوم از لایوک دویدمی دا آماده کربو دما پیشوازی کرنی ده دما که هر دو فرماندار دیگهشن باشاری قامشتو اونها جیان به هفرل دوان کلین دست بکین گهشتنا هر دو شروان و فرمانداران ده تماشا بکن. نهادوان کلیانده هر دو دلگرتین قهرمان آهور و آلان دیگهجن باشاری قامشتو اف دیمنن هفکاری من بدن خویانی کرن دیمنن ناس پراست نها هر دو شروان دلگرتی ره حوال وان درکتن پیشی وان بفيرنجي آهور وآلاني جقام شلو كل در حافرة هاتبون قرتن بس كيف خشيا هذالتي بفيرنجي بينارن ما بس قوتنا تاج هبالو قالك او قاس روج البندات ابو تشي اهون بيجي برخدانا قالك كرد بيجي برخدانا بلا بلا الماء هذا الندي من الكليا دسبيكي هو اهورو هبال القدك باشاري قامشلو سرسغی بو مالبات شهیدا کشید خازم و بیجم بیجی برخدانا قالك كرد بيجي كردستان اهو راس برسكه بك حوالي انت قلت اهور فش بوما كر قربان اب يا كراسته بو حوالي خود بو تبعي قالك كرد خلکی بابیم لدیجی هبونا بارگه دولت ترکیه خواپشاندان لدار خست دوی خواپشاندانی ده دخواست کردن که او قبول نکن بارگه دولت ترکیه سر اردوان هاتین آوا کردن بمینن و دوی بارگه نو اردوان در بکن خلک به یک دنگی گوتن که بلا بارگه دولت ترکیه دزوترین دمیده جسر اردوان بینه هل بشاندن. نحن اللي قدمنا الدين جربنا الميزان السن يلا ارحل على الدار هاي الجبلية عم يصيح الارضي بعد وزيح وما بالعربي الفصيح يلا ارحل على الدار يلا ارحل على الدار هذا الجبل جبلنا بدين غيره ما عنا يلا ارحل عن هالدار يلا ارحل عن هالدار هذا الجبل جبلنا بديل غيره ما عنا يلا ارحل عنا يلا ارحل عن هالدار يلا ارحل عن هالدار هيلا اهل الباب كبار صغار ما شافت ما يبقى هالعزاء عيش الشي على حاله يلا ارحل عن هالدار الميكروفون مثل بقى بحسن الكاميرا يا شباب يا شباب صوت واحد كلياتنا تكبير بله بینرین هشام ما جدیلگرتیان دست بیکر ما دناورا دیمنین پیشوازی کرنا وان دکلین دست بیکر دش بوره پاروکر لینها لوچاگانه ما جوانا جمعه لگل مالبات یا دخوازه جاره کدن پیامین لورین کو درکتنه
بما او بو بینرین هجاره پار و بکش بو یکم ام جاره کدن بری خوب دنگل جوانا و ام حول بدن اتمسفر داویا لور جاره کدن جوانا ور بگیرن جوانا جاره کدن دمات خوش بم نها دیوان کلیانده لگل مالبات روشکه بچه آوای هیا ولنا قامش دو اتمسفر که چا دا آوا کرن به هاتنا وان هر دو دلگرتیان را بله سردار جاردن دم باش هفکاری من مصطفى کابلا دیمن بده خویانی کرن از لده بدری مالا آهورم یکو بریان هم بحثاوی دکر یکو بریان هم بحثاوی دکر راسیجی کیف خوشیه کی نهال بدری ته خویانی کرن از لبدری سردار لبدری آهور چاوه مالبات رونی به ام پر کیف خوشن بهاتنات ام زندی لسر تلویزیونی مباشر هر کسی کنه حالته تماشا دکی لدر دور تایید چش بواند بیجه اد بیجم بیجی بر خدانا قلی کرد و تجاری کرد بالناكف كرد حرهن والحمد دنيا يعني كرد تجاري بالناكف كرد وامجي في دعي في قلينا اسبرسك كماهور هفال انتني ديل قرتي دما هاتن بردان جمره دغوتن اهور خوشبو ما كره قربان اف غوتن راس هر هفالك تاني اسير ولو دغوت طبعا زقان بينا بيجم او انا غور او انا دبينن شاوات بينن انزانم اما تشتي سر خو مكر واجبي ما بو امولو عالمين وانجو قال كرجي بله بله سردار اتمسفرك وها خريبه چاوي وروني تجي چاوي منه شو يا هور شو لا يا بنت كاميه چاوي وروني اون چد بيجن ام قلكي كيف شينا ام قلكي الحمد لله موجوده وجهي باش الحمد لله بله اهور اتمسفرك وهاي بدفو زرنان بشوازيا اهور فرماندار دکن کو خوشی با حوالن خوشی کر قربان راسیجی جوش و هیجانه کی نه نورماله نها لباجاره قامش تو تیدیتن سردار دکارم ویجی بیجم دیاره کو آهور برینداره دنگ خود دکله برینداره لبله ایرو هر کس که خوش بهاتنایی بدوست جیران مروف ره حوالن آهور بهاتناوی گلک کیف خوشن از ورم جنبینی بی جوانی جعبه طرونی به تحرول مشاو چالاکی ابو جبو آهور ده چد بیجم از دبیجم سرم جبر آهور بننده جبر سیامت بننده ام بلده خل بر حمات طويل ام سوزدن حتى یک کچ زندان دبه و شرفان مهین زندان دبه از بردوام بمدو مشاده و حتى ام بيجي كرد وكردستان هر شرفانك ما خوينا خداي اما بحزاره شهيدان ام بدو شرفاني خدا بن مبدو شهيده خدا بن وبيجي كرد وكردستان بيجي شورجي بيجي بلي از ورم في عليجي سردار مالبات لفي مليه مرحبا اشتر هلا انت عباله شو اهورن ام جناب باوينه ام قلكي وروني به صعب ربي خدش سر راضي بم شد بيجن كيف خوش يا خوش بيجن ام بيجي الحمد لله ام قلكي كيف خوشن في هاتنا اهور ان شاء الله اقبالي هوالي ويقشابل ان شاء الله يا رب ان شاء الله كاز ورم فرجي تشيا خاويمه جعبي وروني صعب ربي كاش برا كيف خوش يا خو بيجن ودينا يوصفاندن ان شاء الله يصير بينجي ما يجي بين وكيف ما هي تمام به ان شاء الله سوري بردان بله سردار از پیام داوی بگرم جه حوال کیوی او جی اسیر بودی لگرتی بودما کو آهور جی دگرتی گهیده بو ایجاوی جی گلکی مر بحث آهور کرد ایجاز خوازم پیام آوی بگرم کرم بکوه داره از کف خوشیات بزن و میرو حواله تا یه وشورشه یه عینی دوزه رو هات بردان کف خوشیات چاوایه براسیجی یعنی کف خوشی کسک نای پسنداین هذا يعني شيء قيسي بس ناجي بدي بس يتنيه لقام شو قال كيف خوشه مينا غزاله كي يقول كارا وخوينا وندا كارا خو بقري وري كارا خوشير بده قام شو اللي هاتي ومينا غزاله وكار غزاله وقت دايق بان لاي خو بقبيلاي كي ور تشير بده كيف خوشن ام قال كي شو قيسي قال بس دايق يتنيه سردار بفيرنجي اتموسفير نهال باجاري قامشلو راس از نهال مالا اهورم لبل المالا
aynı atmosfer رو dide. Eşi zarokın kef koşun. Zarok ecirani mala ahurun. Biviren diye atmosfer hal mala. بله جوانا جمان و چگانا من جبر دری مالا فرمانداری قصدی آهور هم اتمسفر آلوگر و هم جی پیامین وانین دسپیکی بریا تلویزیون ما رونهی تیوی جی بوا بینرین هجارا پار وکر جوانا گله سپاس هر هبن بری بینرین هجا جی اتمسفر کل پیشیا مالا دیلگرتی که کو فرمانداری قصدی آهور بوم ما خواستم جاره کردن جور با اوای که برفرهتر و اتمسفری بوا بینرین هجارا پار و بکن لی نوچرمه درزی ده جهنمی حول بدن کو د نوا 20 ساعت ده بوا بینرین هجارا پار و بکن کو یک جوانشی سروک روحانی جواکا مسلمانین محودینا درزیان شیخ حکمت الهجری گوت آوا کرنا ریو بریه که خواستر آسوی دایه بریاره که جی ونگره شیخ حکمت الهجری ده آخفتنه که لسر تلویزیونه که دانی زمان کو داخور زین درزیان ناین کتوبیش کرنو گوت مشا بر بپک آنینا مافی دیار کرنا چارونوسی و به گاوین ثابت دوام دیکه او یک دوری سردستیا کومین کو نگنگازیا جانا بوان را اثبات کریه پیکتیم جبلی کسین کو جهلا گلیوی و هاتنه هلبجارتن تو سروکاتی یان دستلاتداری لسر وی چیایی توننه الهجری دسر دیده حکمت او گل اسرائیلی سپاسیا ولات او ریخستنین کو پشگریه ددن خسریا درزیان کرد الهجری هر وها دست نشان دکر کو مافی خو بستینن او باشتر دکارن کار او باره حریما خو بری و ببن او گوت هیزین دستلاتداری و نکارن به دار زوره او خاپاندن بریارین خو فرض بکن هولدان و ایدی آشکارا بونه دوی ارشکار ورن نچارکرین کو چارەسەریya navnetویya agrbesta tîrmeha 2025 de pêk bînin. Revandiyan vegerên û rewşakesên bi darê zorê windane were eşkerekirin. El-Hicrî balkişan ser dorpêça aborî û siyasetên birçîkirinê û got gelê Cebelê gelê çiyayî bi zanabûn û hevgirtinê van zextan derbas dike. کمک جن او زاروکن استرالیایی ج کامپا روش آل باکور روشتات سوریه درکتن اف پینگاوا هری داویا و گراندنا ولاتین استرالی بوم. عربه که کو چند جن او زاروک دیده بون روژا پیشمی ج کامپی درکت او کم دی پیشی بر به شامی و بچه بری به ریویتی آخویا بر به استرالیای و بدومینه. اف گاف چند روش پشتی و گراندنا 4 جن او 9 زاروکن ج سوریه با استرالیای د دسپیکا و مهیده پیکتی. رایدارین استرالیایی پشتی گهشتنا وان تاولی پروسیدورین اولهی و یاسایی دست پیکرین. کماکو وی داویه چوا همو استرالیایی ماین لورجی دحوینه. لوی بوی آوایی دوزا ولاتین استرالیا ین کل کامپا روش بدومداری تیگرتن. ام در باز ناوا ترکیه ببین سیاستا لترکیه د ناوندک کریزید آنوده یا دادگاه استناف جبوم kurultaya CHP'nin ko tede Özgür Özel vekil seruke gişti hatib u helbijartin biryara botlanaya mutlak da CHP itiraz kir le lejne helbijartin ya bilinti yasakaya itiraza CHP red kir. Dadgah istinafê ya Enqereyê Kongreya CHP ya 2023 ne derbezdar ilan kir. Serokatiya partiyê li dijî biryarê li lejneya hilbijartinê ya bilind yasakê îtiraz kir. Di ser lêdanê de hate îdia kirin ku hilbijartin dibin çavdêriya yasakayê de hatine kirin û li gorî destûrê ev encam nayên betal kirin. Lêbelê yasakê îtiraza CHP red kir. Bi vî biryarê serokê berê Kemal Kılıçdaroğlu û rêveberiya berê ya partiyê lezdane servegera erkê xwe yê berê. Şêwermendê çapemeniyê nû yê Kılıçdaroğlu diyar kir, erka bi biryara dadgehê dest pê kiriye. Ew ê di zûtirîn demê de li baragehê dest bi kar bikin. Lêbelê serokê CHP Özgür Özel diyar dike ku ew ê têkoşîna qanûnî bidomînin. Siyaseta Tirkiye niha li benda biryarên muhtemel a dadgeha bilind û têkoşîna nû ya desthilatdariya ku dê di nava CHP de derbikeve holê ye. Piştî biryarên li ser CHP ji Dem Partiyê jê helwest hat. Dem Partiyê li ser biryara dadgehê ya derbarê CHP daxuyanek nivîskî belav kir. Destiya berêveberiya navendiya Dem Partiyê ev biryar weke
operasyoneke zexta siyasî binav kir. Hevserokên giştiyên Dem Partiye jî ji bo piştavaniye bi telefonê li gel serokê giştiye CHP Özgür Özel axivîn. Biryara ku di siyaseta Tirkiyeyê de weke şokeke mezin daye avakirin ku ew jî biryara botlaneya mutlaq a têkildarê CHP hatiye danîn. Botlaneya mutlaq tê wate çim yani betalkirineke teqqes. Yani ew kongre ku CHP ku pêk hatî Özgür Özel weke serokê CHP hatî hilbijartin wê jinedîtê ve were dayîn ango ev tirabûneke xwe bi vê awê tune. Li aliyekê Özgür Özel ku dibêje ew îstifa nake li aliyê din jî Kemal Kılıçdaroğlu serokê CHP'ye berê jî amadekariyan dike bi lez û bes vegere li ser kursiyê serokatiya CHP ji ber vê yekê ev biryar tê çûwateyê niha siyaseta Tirkiye ber bi ku ve diçe jî em ê divê nûçeyê de hîn bibin. Partiya Gel a Komarî CHP yek ji partiyên sereke yên muhalefetê li Tirkiyeyê. Vêgavê bi yek ji krîzên navxweyî yên herî mezin ên dîroka xwe re robrû ye. Bi biryara botlana mutlaq a dadgeha îstînafê Kongreya Asayî ya 38 a partiyê ji hêla qanûnî ve nerewa hat hesibandin. Ama bir yerlerden geri dönerse bu davalardan birini tutturalım diyor. Türkiye ve biryarê ne tenê seroktiya niha ya Özgür Özel lê di heman demê de gelek biryarên partiyê yên ku 3 salên dawiyê de hatine girtin jî kiriye mijara nîqaşê. Botlana mutlaq di warê qanûnî de tê wateya ji destpêkê ve bi tevahî bêencam e. Sağlayacağız. Astsubayların sorunlarını biliyorum. Senin emekli aylığın asgari ücreti çok... Ve biryarê rê li ber vegera serokê berê CHP Kemal Kılıçdaroğlu yê 2020 de hatibû hilbijartin vekir. Tek kalesi Cumhuriyet Lê belê, alîgirên Özgür Özel biryarê wekî mudaxeleya siyasî binav dike. Seroktiya partiyê ragihand ku ew ê pêvajoya qanûnî heta dawiyê bişopîne, wê ji navenda CHP dernekeve. Alîgirên Kılıçdaroğlu jî peyamên hişyariyê didin. Li gor kesên nêzîkî wî, gava destpêkê ya Kılıçdaroğlu ew e ku partiyê bêyî parçebûnê ji nû ve ava bike. Lê belê nayê hêvîkirin ku ev di demeke Kurd de kongreyeke awarte li dar bixe. Piştî biryarê niha bal li ser rayedarên hilbijartinê yên Tirkiye û dadgehên bilind e. Ji ber ku ev pêvajo ne tenê têkoşîneke navxweyî ya serokatiyê di nava partiyê de ye. Ev ji bo pêşeroja opozisyonê û funksiyona siyaseta demokratîk li Tirkiye wekî krîtîk tê dîtin. Tevî ku pirraniya partiyên opozisyonê piştgiriya rêveberiya Özgür Özel dikin de, serokê MHP Dewlet Bahçeli yê hevkarê hikûmetê daxwaza lihevkirinê di navbera aliyan dikir. Di nava demên dawiyê de yek ji mijara ku herî zêde ango yek ji navê ku herî zêde di çapemeniya cihanê de derbas dibe jî navê Tengava Hormuzê ye. Îranê ragihand ku çûn û hatina li Tengava Hormuzê careke din dest pê kiriye. Di daxuyaniya artêşa Îranê de hate diyarkirin ku di nava 24 saetên dawiyê de 35 keştî li Tengavê derbas bûne. Di nûçeyê de hate ragihandin ku tankerên petrolê û keştê bi hêzên deryayî yên muhafizên şoreşê yên Îranê re di nava koordinasyonê de derbas bûne. Piştî êrişên ku dewletên Yekbûyên Amerîka û İsraîlê meha Sibatê li ser Îranê dan dest pê kirin, rêveberiya Tehranê kontrola Tengava Hormuzê bi dest xistibû. Piştî şer li herêmê çûn û hatina li ser deryayê di rêjeyeke girîng de rawestiya bû. Hate ragandin ku keştî tenê dikarin di
کوردینەیەکە تەنگ ئا هاتی kirin re derbas bibin û ji bo vê yekê jî pereyên zêde ji wan tê xwestin. Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Donald Trump yê leşkerên xwe ji Almanyayê vedikişîne vê carê jê berê wan dide Polonyayê Washingtonê ragihand ku ew ê 5,000 leşkerên din bişîne Polonyayê. Trump li ser hesabê xwe medya dijîtal ragihand ku 5,000 leşkerên din yên Amerîkayê dê ji bo Polonyayê werenşandin. Wê têkiliya xwe ya nêzik a bi serokê nû yê Polonyayê re wekî sedema biryarê destnîşan kir. Lêbelê ev daxwenî bi gotinên Washingtonê yên di hefteyên dawiyê de nakok bû. Ji ber ku Pentagonê vê dawiya ragihand ku hejmara leşkerên Amerîkî yên li Ewropayê wê kêm bibe û hin cet bi cihkirina plankirinên ji bo Almanya û Polonyayê jî hatibûn rawestandin. Gava nû ya Trump heta di nava NATOyê de jî bo cihê matmayînê. Heta berpirsên Wezareta Parasînê yên Amerîkayê jî got ew hûrgiliyên têkildarê vê bûyerê nîzanin. Di vê navberê de Wezîrê Derve yê Amerîkayê Marco Rubio peyamek tund ji Ewropiyan reşand. Rubio rexne li endamên NATOyê kir ku ji ber di krîza Îranê de bi qasî ku tê xwestin piştevaniya Washingtonê nekirine. Netewên Yekbûyî bertek nîşanî vegerandina bi zorê ya penaberên Efgan a ji bo welat dan Komserê Bilind yê Mafê Mirovan yê Netewên Yekbûyî Volker Türk diyar kir ku vegerandina bi zorê ya penaberên Efganî qanûna nav netweyî bin pê dike. Volker Türk got Efganên ku hatine dersnûrkirin dikarin bi binpêkirinên mafê mirovan ên ciddî re robro bimînin. Li gorî wî jin karmendên berê yên hikûmetê rojnamevan û nûnerên civakî li Efganî di xeteriyeke mezin de ne. Netewên Yekbûyî hişyarî da ku ev kes dikarin rastî muameleyên xerab û işkenceyan werin. Herçend zext bi taybetî li dijî jinan li Efganan dibin kontrola Talibanê de dewam dike, nîqaşên dersnûrkirinên li Ewropayê jî zêde dibin. Herçend tê gotin Yekîtiya Ewropayê di derbarê vegerandinê de bi Talibanê re di têkiliyan de ye tê îddiakirin ku hin welat di nav de Almanya tedbîrên tund dixwazin. Li gorî danê Netewên Yekbûyî destpêka salê ve nêzîkî 207 Efgan ji Îran û Pakistanê hatine şandin. Netewên Yekbûyî diyar kir ku rewşa mirovê li welêt xirab bûye û tund û tijî zêde bûye. Li Tirkoçerê di pêşbirka hespan de pevçûn di navbera endamên hêzên ewlekariya giştî û komeke ciwanan de derket li gorî agahiyan kesek hatiye kuştin û du jî birîndar bûne. Li gundê Hemoker yê Tirkoçerê îro pêşbirka hespên Erebî li darket. Di dema pêşbirkê de di navbera koma ciwanan a bi serkêşiya Ela Hilêl El Şemerî û endamê hêzên ewlekariya giştî hikûmeta demkî de pevçûn derket. Di wê pevçûnê de kesek hate kuştin û xizmekî wî û endamekî ewlekariya giştî jî birîndar bûn. Birîndar rakirin nexweşxaneya bajarê Şeddadê. Li gorî agahiyên hatine bi destxistin, pevçûn ji ber nakokiyên di navbera hêzên ewlekariya giştî û Êla Hilêl de li ser bîrên petrolê pêk hatiye. Dîmenek ji Efrînê belav bûye pir nerazîbûn û hêrs bi xweredaya avakirin çekdareke li ber gola meydankê ya Efrînê sekiniya û bombayeka destan da avêje nava golê lewra nerazîbûn li nava xelkê herêmê çi bûye ji ber ku rêkarên bi vê rengî metirsiye bi xwere davakirin. Li gorî malpera Efrîn nivîsê navê wî çekdariyê Yehya Mihemed û wî dîmen kişandiye û belavkiriye. Di heman dîmenan de ku tê xuya dibe jî li ser motorsiklêta wê navê Xurba El Şam nivîsandiye. Ev koma cihadîst berê niha hevkariya bi Cebet El Nusra re dikir û di sala 2012 de li dijî yekîniyên parasına gel YPG şerkiriye. Piştî wê ev kom hate belavkirin û niha nexuya bû.
هری داویه لعفرینی اف ناف هاته دیدن ده وقت که ده کو کوچبرین عفرینی کم بکم و دیگرن او هبونا وان چیدران گفیل جانا واندخواه. لروجاوی کردستان چنینا موسیمان دست پیکریه لکیرکا موسیما گنم جه و پنبوم باقلج یک جه برهمین سرکه ین سالینه نها جودکران دست به چنینا موسیما باقله کریه لی او دبیجن برهما ایسال لگوری سالین در باز بوی باش نبویه برهم کمتره آگاهین برفرهتر جینو چگانی محمد بادلی را دیگهینه. بله وكودي كاركي بير كدجر لازم براسي افجي فولن فقلنا جيرا دبيجن بكردي شخوا دما برهفدانا فولان لهرمي دست بكريا موسمك السركية لروش اواي كردستاني لكيلكا جن موجه فول جيتين شاندن لي كاركي بير جرانا ومتعبجي يعني هفدان اوي بنرن همو ببيرايا براستي جبركو كاركي جرانه ايصال لغوري جوت كار دبيجن هين جوان و نخوياكو جبو وان سالك باش بيانا ليل حال حاضر لغوري او دبيجن باشه چنگي کو سالك خير و بير و باران بي سروبر باريايا سالا پار دبیجن سالا که باش بو تونا فولان جی 400 حتی 500 دلاری دهات فروتن لی ای سال هین جوان و ندیاره يعني الفرجي جودكار براسي كذا مزند ده يعطيك العافية كيفك؟ الحمد لله. كيف الموسم السنة؟ والله الحمد لله نقول شكر جو خديرة عند بجن إن شاء الله ويباش به والله لا السنة الماضية نا براسي سالا بار باشتر بو والله السنة من ای سال جبر سرما و سقمه باندور لزاوية فولاكرية السنة الماضية طن الدولم قديش قطع؟ والله بالضبط ما براسي ناي بيرامن لي در دورا نود حتى 8 كيلو دولم قد كريا الكيلو؟ 500 يعني طن در دورا 500 دولاري هات يفروتن السنة شو تتوقعون؟ ای سال ام نزانوي چه قد بك براسي هين نهات يا ديار كرن سالا بوری وکه ایرو هنرمند کرد لاوی چای کرمنج عفرینه جوان حسن کوچا داویه کر ده سالوگر کوچا ویدم کلیبک بدنک گوتن او آوازین وین بلاو بوم بری بارد بکم افستران آمده کربو او وایم به انسیاتیفا کچاوی ترهیوا حسن اف کلیپ هاتیا آمده کرن و بلاو کرن ناوی وی خزالا من او تیدم زاروکن هنرمند تین جوان لیستیگوانیه دیکن در هنری وی جنگین عبدو او بلافکرنا موزیک جیم حکمت میلان کریه ام به هفره لکلیبا هنرمند کو بدنگ خواز زندیه
بله بینرین هجا ام بیاوی دیگه داوی بلتنا خود بجین حتی سبجاره کدن بین پیشیا و بمینندن آخر و خوشیده هر شاد بختار